lapar ya balik sekolah jadi beren duit aing kuat aing nanya Maroko di sebar duit itu dah Gue capek ya. sebar duit mah Aduh. ayo Lebaran deh. ada 10k Siamul 10.000. Gocap. tak ada mani duit tuh aya 120 kumaha ieu sehari kelas teh dikumakeun ieu duit Anjing mending depokeun bae li 120. set depo Atuh mending depo. depo dan nya heula aing menurutkeun ieu mah duit cariah ho urang lamun maksudin bae urang meuli kadangan ho aing lapar gitu Oh, urang maksud beli McD. oke ayolah Gaskeun. Yo, sarua di sini. si adat Aing bela. Yo, cak kalian sabar siap kan? Yo ge, bagus make motor yang we. Mana motor nak? Ka dieu. Ayo. ayo siap anak saya Oh, gerang di saldo we. Ya kan, mainin gua siap. JP orang beli McD. oke dak aing mah lapar yong juga beulah monyetnya Kalau beli saya bawa JP orang di enak. Yang beli McD. kuat aing lapar Saya JP main beli naon sih? Beli McD. Inilah aing mah Fortuner second nanti Beli cia. aing kajian mah padangi juga lah Lah, gahan yang botak, pilih JP mah. anjing aing sardih ya lapar kieu tadi beren duit dicarekan aing hendak balik aduh mana ngarokok Allah lagi Asli, sabar di Jerman mah. tak ada kilo kalau gotingnya Beres ya. ya kilo goting aing mah kanjel betul we Banyak. kilo aing lah Tinggal di lah amat yang beli kilo. Nyawa anjing main lapar yuk. Kacau. dah Anjing. aing beli Zaman roti ini roti. cilok lagi eueuh aing roti Sia botak bego. lapar dah yong Ayo, ayo. baronyet aing lapar ya benerangan Gacornya. Anjing gacor naik 300, Cok. Wedekeun kan. Ulah opik ya tembus anjing 2 juta demi Allah. Wedekeun kan. Ulah geus kan pengen pegan. 300. Ulah anjing. aing lapar pan yong siapa Anjing kiri. A few moments later. dak rungkad sama Sama lain mau tadi 300 wede. Tadi sama eta. yong panca aing jadi wede 300 sama. Neng nyawa kali. rungkad bagong dak Setelah bagong aing minggu angkai mah lapar bagong Lagi tahu